Deputy Chief Minister ka Meghalaya mas nga balanghar ulakentu kinong shnong hakijaka khaput ni kijaka yakaja bat Assam bakim de bansha yalam bakla hakibriu kibawan nabar namar maki kiwan batlan Henry de kinong shnong kibamat pan yakijing jenjar umas nga balanghar ulapen mi yakini kintin jingsting jingkrau hakajingalang patba hashnong lapangap West Giant Hills District habahir jurip hakapratrik naitung Usembut Menteri Rangba ulaong bak sorkar kalabatha ikibor district jongka West Giant Hills banyak trelang bat kibor district jongka West Karbi Anglong kenang ban pelong ya kajingalang hapring ki lapangam bat ki takpan kenang ban wanra ya kajingas ngotu jingmut bat kajingwan pai ka syongsuk syongsan Umas nga balang dhar ulaong baka jing e kaba hakmat du menta kalong kajingbam yo lat ban letrep letriang kinong syongsnong kalapangap syaki penthor markab baka takpan bat kumta ka sorkar kan thau kilat kilinti ban penbet yakani Karo ton kamu ni kita audi du yu kam bodar kami man go Tibet Khandumi Tibet Chalangpi Tibet Chakiling Tibet Semukro Andre sau thu ki issue wo du ne di pausnem handem du to wo yu le metu handai how em kam gani ka urgency go em ge bit kom audi aura go du kya du dem go penmong i won tom to penmong kam tampi kam tri chong sau thu o du no Tengah nak keling yung aman kau emale yung pimbo tension bi ngabu ke jingkular le ni bentai yung pingkang pangap nga en extend nga ye ule tang em ke bentan ule mau udu jing ke bru yung ibu sarkar kam tek re nei bal nga layo kamu lai ko mong pai ngai ya ra ra ka wat ke tari ta yo yap cha du mesin ke bru yung adu nei tek kat wi wala i ke sarkar tem du cha totally against it bro Udisi upli wa mbakti kita dong yung ang PUS tu na wan temi ubajak palo dengan joinin ne uma pasa wada sabo wam kat alu di sia lu salia wan sini di mentayong dan ni kwa kenang wan danga la kwa kan di jo wan hawa auri kami hala panga umjo mu wan ne ba wa dang arsin wo yaman kami kwa wan danga ni yu ga exactly to ka problem the problem ni de kana ge he ne le yo pi de kana ma pasa inga da highlight clearly wa ke point juga vita wa mudu tunde nyudat tega arwan ke jingwit kwa kmadu to ate wa myo di yong i butang yo lai wan style den ke tem tumit nga yo chong chief minister yo khana tu ro kini to ge problem na khanang wa pundu yo no yo lai yo wan kam ju yo lai tem to klam mutu man mustep ne ba kam out of chimpor go te sam bhaw ya chai ni ba ka first duty ko le hegini singuda wan yo ule kam ju le jan yo Yang mutu me do ko be kita ko he na ta ke chong ta language part nong wo gini lideng lambag ni lam woro di si yo perchang ji penisem yo berkali kamu ni le kamu ju le kna le yo thuk lai wan yo le bi musumus nam pra i te ki pulit ini ba auri binga kan buong de pi kriya ngam kriya le am kam han dau pun bun so am tan di pulit botin sa di pulit te nei te dawa bun sen nga jo klam yo he chrong yo pi ke he yo pi wa kat wi wala hi kan mo le yu kaw yu kop bing em kam yu just pa to yam ni ba yu bun sin le jai won ki platchong won de biur ki wa edu ki prikte chong ber ki problem ni te kado kam te khublai chi bun ni ba yu be o adu ni ki tiaw de lai le man pi corporate bu sarkar u district ni mong le pracha bi adu ni si man ke jing su bung sang mem gawon to ke te kadang yu de thut dang man ni ke jing klam ngaradu tu ke si kon kong am problem ni khana hi to Arang su kota do ngau ma pasa imam ye thiai ko he chnong yo hum ni dio le to CM le percham ki pli klam kota Karbi Anglong ibi ka problem khajak to kota Karbi Anglong district style to ye pher gu yong i to em gila ka jong ka pawan to always in line mistake go te ka da por rap hab ye klam arli te da yo CM ka em lang ni wo lo chim khia wa ni tia ko da wan yo ye perchim yo perchang gu ye chem penaruh ki CM Yo ya kelam si kejuk sampai wam to do putun to ba gani ni auri aura yo lai di do kya do dam prai te kata na keleng yo nga kwa asuri piwa lakat choman le mboting sarbi yo gru le ben chong yo kamu ju ang maru yo di ya kelam benar liang kam put kam sam to kam yo state government to ya do tia wi auri do pai ba to yo lai wan kam ju kata kam put to state government mai benar li state Ile uperi te walai ki mekhalia cha Assam le rib liang ni. Ile uperi upsia ki te Assam se mekhalia. Wo jo man de. Chubu mentul ha berni hat em ki Assam kam tham chu berni hat to kam ki yong ki moi thau ya.
Cuma mentu yang tahu cak sam dulu kami tahu yang kimo. Tegan ni tok kerja kita ba bonsen ki pirap sa tu kelagi. Tegan ni kuat kau sokat ni wala ada alias kayu yok tahu suk tai lai wan sa. Tegan nuk sayo berpila. Emi mentah sini liang le yong ki, emi mentah styling le yong ki. Emi mentah apa di mana yong ni. Tegan ni tok bonsen habo dari ju em ke problem man la ke cenong. Wa habo ram tok ngar ke bala pengap e ang fan di wadinnya. Cari fan ki chong yor ai por me tiak dia menai. Handai ka orang man critical pokok dia mix bal population. Iban le klam ka te population mam dia mi gede karbi em pra karbi mulu mala kra pena em gudu penar para penari te kete to kar ka man ka ni yobi ha tu regional committee ko head dengan kau serman keling yang kalian ne ba tang de chong ni de po design tia kutu bin tertari te em win em le walid ke committee keling asam te kete ngadawi discuss o kamon u chemin ki por ne ba ka ni to ka ni de DC na po district administration dapat le ke homework waldo kan lip share dia terter wow pat ki lokit ki gini ki senong gam along the border kama 100 kilometer sepo kama 100 kilometer sini yo krek gorok kon ki senong gue mahajan gini yo ada bi awri man tapor kayo ra yo place at the belong state government dem ne tewan ke state government yo klam go counterpart wa saman iu to le daga yu bi jan ko bodang mi ni wudep cita calang krim de bo de sol go fast one de tu pilar le ile percaya uman kam tu sa tam ti meno uman hap simpore yo bi kamong isu ko sa de pau tu ligi sam de so pau san pau to usu pende bi arti ya duli te usi ba he por wa man pli gi lidar go mi hagi gi por wa em gi jing paklang li yoki ye ba pu de ktin ne mem bu go pu ti au di hadin bo yo jing jar ngapi jing jar ka man ga ni tahu paklang go rim to yu pen bai katuji to une ite to iris ikam gi lidar yoki Untuk yang le utai dep situ nam to amte.